narode, vojsko, za našu sudbinu srpsku samo možemo biti odgovorni mi. I dok nas ima, branit ćemo i odbranit ćemo naše grobove i naša ognjišta. Tačno je to da je u Dejtonu potpisan mir, ali mnogi koji su se bavili kojekakvom šematikom misle se kako će to implementirati. I teško je shvatiti da oni koji su nedavno otpuštali na nas od 1000 ili 2000 kila aviobombe i krstareće rakete mogu nakon onog vojnog papira koji je legalizacija okupacije ovoga prostora očekivati od srpskih majki zavijeni u crno da im misle drugačije nego ono što su zaslužili.